Kayuwa w'emyaka 10 hamwe na mutowe Mel Alvis w'emyaka 7 y'obukuru nibo batari kurebekaho obwaba bakabuzibwaho obabire nibagarurwa muka barukuruga okuziika nyina enkuru arikuzaara nyina. Amakuru aganyineka okwatwa polisi garetire mama w'abaana n'abaturage okwija okwereberana gabo yaba daradara omukusibe akwasirwe. Kubashire aha polisi egi omudumizi wa polisi ya Rwengo arukumanyoka SP Asimwe Richard yahamyangu omusibe nibo bamwine ekyire abaturage okugumibwa emitima nguwo obundi oburinganiza bukabaho. Mama w'abaana ba Luyiga Fatuma hamwe na nyina enkuru batwebaza nk'abanyamakuru ahabwa amakuru agutwayirekire agaretire polisi no kujijemesereza okukwata nyineka ow'abaana abiratwire nakihubo mukono nk'abanyamuhanga. Luyiga ashabire ab'eby'obushoborozi okukwatisa amaani enshonga egi ng'obundi akagaruka okureeba abaana be. Oluvannyuma lw'amawulire okutambula ku TV tufunye essuubi nti abaana bange osanga banaalabika. Naye kati bwe ntuuse wano nfunyemu akamwenyumwenyu nti abakulu aba poliisi bambuulidde nti omusajja bamukutte ali munda. Era kati bwe tukyaliko kubanga bulijjo omusajja obwedda alya butaala ate nze nga nnamu essuubi nti yalina abazzukulu bange abo abaabula abaana be yabalina. We ali mukuru w'ekyalo Busibi Nantongo Aisha n'abaturage basiimire polisi okukwata nyina ekoogo kandi bayibaza naitwe abanyamakuru ababasize okujanjaza amakuru gaga okuhika ahibukire okukwataho. Tuwulira nga tulinamu essanyu n'essuubi okuva lwe batuyise wano poliisi endiriizi ate nga n'omuntu asuubirizibwa okuba nti alina abaana akwatiddwa. Tuwulira nga tulina essanyu lingi nnyo. Ensonga zino zaali zigizeegizeemu naye bannaye twebaza nnyo ab'amawulire nti mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga okuva lwe mwajja ekintu kitandise okutambula n'amaanyi naffe tuzeemu amaanyi. Nsanyufu nnyo bannamawulire okunziruukirira olw'abaana bange abaabula ne babateeka ku TV batambuza ne bannyambako okwekubira omulanga yonna. Tugezaako okuba okunoonya obulambulukufu tubadde tunafuna kituufu kivaayo naye kati tusuubira nti poliisi ejja tutuyambako ebiteekemu amaanyi oba oliawo tufune obwenkanya tube nga tumanya amayitire g'abaana abo. Omugambirizi wa polisi omukicweka eky'amashaka empango twahakasirye nashoborera ngu bwanyuma y'okuhurira amakuru ag'abantu abashwerine barukwerumiriza aha nshonga y'okubuzibwaho okw'abaana n'okwokubitamu enkaito bakajandura nyineka arugambwa kunu we yashembire okureebwaho n'abaana aba kandi yashaba abaturage okusigaza obucureera n'obugumisiriza okusya obw'enshonga egi erahendere n'abaana aba bakagaruka kucwibwaho eriisho. Olw'okwetegereza ennyo ensonga zino ng'abafumbo bano beeruma omukyala alumiriza bbaawe okuba nti alina abaana amanyi gye bali nga n'oli alumiriza omukyala okuba nti amanyi abaana gye bali. Tusazeewo ne tukwata mwami Katoyi wa Nabatisita ono taata w'abaana bano agambibwa nti yasemba okuba nti yabeerako n'abaana bano annyonnyole poliisi kuwa abaana bano gye bali abantu basobole okukkakkana mu mbeera eno. Amakuru aga gakushakirwa Kalema Bashir habwa Tayari West aga Mushanju.